Halo Bang Adi. Hai. Kita Kita tidak berjumpa. review jalur IMTA lagi ya. Reuni ya. Reuni Kita jalur terakhir. IMTA ya. Halo Ohra. Lama tak berjumpa. Apa kabar? Lama nggak main nih. Kemana aja selama ini? Ah, Kemana aja? biasa. Cari suap nasi. Bukan, nggak ada siapa kesimpan. Oke, mantap. Sukses selalu.